Lim ke PSG bat adin aru prasnem ke Shimpor ya ke Arsenal ban penhiar put ia ke PSG. Ke Arsenal skala pelim ya ke PSG da wilenat kul bat dra nengkong ia ke trofi des champion. Kani ka jingjob kalong ke bakar bahaya ke lens namar kalong ke sin ke ban nengkong ke history jong ke klub bakindra ia ke ni ke trofi. Kani ka jingjob kalong ru ka jingjob ke penhiar buram ya ke PSG ke bala job ia ke trofi des champion la sausnem lenter. Kani ka jingjob kalong ru ka jing penhiar keput adin aru prat legisnem. Kani ka jing lakai ka pen kemau ya ke final jong snem we kendai upra ha ka bakal lens ru kalai kini persya ya ke PSG. Ha ka tu kepor ka PSG kala job da wele not goal. Bat ka lens kala hapan ap hadu aru prasnem panyo ya kalat ban penpai keliang. Pat mendapat haying jong kalen si kala pelim ya ke PSG da wilenot bat dra ya kanam ladu jong ke trofi des champion. Ya ka sigol jong kalen slatep daw F Thawin ha kemenit ke balai puar. Hadin al prasnem ke Arsenal sekaliyo ban penpai ya ke jing syarem bat menta kala tho ya ke keteng jong ka ha ke history kum ke champion bat mai jong ke trofi des champion.